Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbal na suplado kan managpupudot ni Lester. Manipud na amuan na nga da sakit na leukemia. Maragsakan mat nilari akasinsin na, gapu iti dayta. Iti sabali abangir, marigrigat na Trixie. Isuan nag-apply akas caregiver iti balay da Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibagadakit din. Ngagpa-chemotherapy ka no. Isuuntumat lang nga matayak. Gasto kan tuok. Tanasakit ka numat. Pagkwartaan dalang ti tao. Ngam adamat maimbagan amaki mo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry iti para kumakan ka, sir. Anya? Kukuha ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamat makasurvive amaki mo. Adda ka di pa'y namnamak. Nagpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot pa'y. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagririyaw ni Sir Lester itangal daw? Pinagulimag kun ama nang. Iti kalabas kat basit lang abanag kat agungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy kung maagpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y maalukoy dagiti bus tayo agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asaan amapmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga aramid na. Liniyawan na kayo kadimanan ni Lester, Lola? Saan ako na mapapan iji ayan tadyak kayat manen ti makangeg iti riyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti ungat na. Day tangarod ti pakasurunak. Kunan ni lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Makapaawan ganas. Ay, no siyak. Diyak may turod ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko ken ka, apo. Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apay akas lamay kulkuleng ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji igit ti swimming pool manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay ko mano dida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namat ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry. Idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao. Ngam, gapo siguro. Iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbaga ti doktor na. Ngam madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madahitoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nakasasaw ko nak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mga laiti panglabar ko kada kayo. Apay na ita aplanggana.
Ipanmunsamat di ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni. Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanag ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kayat ti mangan. Idi dapat nabara mo't gayam. No apay nga minan di nakayat yan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko idi daytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akas ta tilangam ang naggapu di ta kwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo? Kat di naman kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no di suruten ti pagayatan na. Apaya di mo'y kagumaan nga lukuyan. Amumat na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kadilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isa rumbang nga awatan ti kasasana. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas mo. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay nga min apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalagkak mutken ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mut alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka, babae. Makamu ka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam na umisam ka, sir. Ngam, naugong-ungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si kamat. Iso saan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito'y nang. Da kayo kit di Kumusta nga, iti marikrik na ayo, sakit yo. Samot asimro ti asma, kan sakit ti sikit ko. Nasaya at mat nga rod no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigor man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisang mat na minsan, idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo kadita ipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to pay kit di, abaldado ak. Duag tugawak iti wheelchair, nga idurduron ti sabali. Apay, baldado kadilaan ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso ajak napnapan di tardin. Iso nga rod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Amang ano mayaw-awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka di mat kadate yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat nga minti mo na nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo nga minarimwar. Sigod kat saan arumrumwar day ta pasyente. Wen tawan mo't nga minti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Ah, Adda di ta ti mabalin,
Ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kaduaan. O sige sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Na, tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti dayta babae. Kanayon nak nga insulton. Nabayag adyak rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbyag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. At dalata pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatingga mo't ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo sir. Siyempre. No awanak ton. Oh, di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamalimanan dayta na sa uyo sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit ti turungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngem no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kayat masawan. Kasano ti panagsagana, tapno langit ti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lester kan Trixie kunam. Oh, rimwar ni Lester iti kwarto na. Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigud kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yung, madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tati pa ng balas ko iti dayta a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan nga ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka? Iti damo, kunana nga imbag kano ti rupat kwartang adda trabaho na. Ngam ti agur uray iti grasya ang manabduog. Ba nag-apod no? Saan ka di? Anya kuma tinasaya ta pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa, itaad da aramidak. Na. Sinalbag. Awan samot tanti umayon kanya. Nadya ba ta caregiver ti inayunan na? Payakas jeti sa una. Adatan diti kwartong sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yun samot ten ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No adda makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. Dua apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsaganak ako nam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibos mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak napan dita. Iti anyaman nga oras. Siluluka ti ospital para kan ka.
Idi pa'y kumangay naramin mo dayta. Umay kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No, damadi nga insawsawang ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya kung dayjay, Lester. Maawatak tinarik nam idi. Isoan na ibagam tikas jay. Ala, umay kalatta dito ospital. Or orayan ka, Lester. Ni, nakapulas kayo mat, sir. Papanan nyo? Yung kamutan nagpales, tayo tag-date. Ah? Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Hindi ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Aduda kiti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay wita lawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Trixie ni Lester amapan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti kanito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngaming katawalaan ni Trixie tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na saan ang nagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trixie kenkwana. Isu akayat na abalsen ti balasang. Iti may sang aldaw asimrek ni Trixie iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasang. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag ang nasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di tautak yu dagiti banag anasayaat. Orayan nakarod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay nasapa ang nagungur ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunaknuda kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan ije kwarto na no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may sa adugan. Mabit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti magmaneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Intun kwan, agdaringunguak. Apay ade yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Isog ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ron ti pan nakaduktal da, sir? Idi adu tilimitam iti godil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susup ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asim mo ko.
Adapay mo tremedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Chemotherapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir, adun ti amok anak pakimo, kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naibag-abigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam iti. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyamanak iti panakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemoak. Okay. Nasayat no kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugutak ko, doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ija kwarto na, sir. Nakaturog kunam. Aldawan na. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV ija kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay, akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggay ko ngamin ti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? Noda ni Larry ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo, no nangipanan na itilugan. Apay, nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan duri, ijay duri iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka. Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy. Maulit pa'y. Depende, no, kasano ti panang accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin na impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ija kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. May ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mat, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mat amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay gay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino ti na ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madamapay ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ama isayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan da pa'y analaing, no awan aberya sakbay ama isayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataangan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataangan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ama isayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo.
Numamwanda nga da akon dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo nga may ka diti ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya ka diti bilag ja caregiver mo? Taiso titinungpal mo ako nam. Jack man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag. Kat naragsaklat ta kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat laisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay diti lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital, wano dakla balay. Husto ta ko nam. Awang pa'y doktor, wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria, nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo, man. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dito ospital, doktor? One, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uri saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin a proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman na kiti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay, amatartaranta ka. Ada samad kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Nga ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, Lolo? Ang mga nawan po ng impanti caregiver, isaan na idano na iti ospital. Oh, dita kayon. Tama pa na iti ospital. Oh, ang mga no critical, Lola. Ang mga no saan na madanon ni Lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita, amangan no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga minti pasyente, kan medyo adagurigor na. Saan may nga amo nga imay da dito'y, doktora? Marigatan siguro. Iso nga imay da iti caregiver na. Mayat matket diti resulta dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ang maimbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ang maisayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Iso nga'y manugot nga pa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalat na namnama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kayat ti agpakita iti doktor. Bayat akabailan na pa iti sakit a marikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabailan. Ngam, kimmarkaro mat gayaman ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldo tin sa ganak akanin nyo itaabigat. Mayat nga taday takanyak. Dayta ti inrekomenda ti dietitian mo, sir. Adamat karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Urayan niya nga oras, mga anak.
Ta sa anak mat kag tumtumar iti agas. Napigsa da ito'y atao, sir. Pumigsa ak tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak, doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Dapat patag ti negosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbagam? Saan ko anangag? Ay, tiko nak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan. No di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anya lang una ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko maakaran aktupay ti sakit na iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakasmatan da ito yung tao. Awan duman na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Ah. Kas laki mol ti manok na tangiwat mo ngagtamtana botob. Anya ti bagam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomiko makita. Sana bali tadamot ijan ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kano ija ospital. Manakibiyang mat na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Sika makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanon i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko tamayat iti bagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano, kuna ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napanda nga rod iti ospital, adida impakada kada klaro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, ti kaadda ni Lester iti ospital. Napan mat adagos ni Claro iti ospital. Iti mat ayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sapay ko tamayat iti bagik ti agas. Kasano no saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko tamayat ti resulta na kanyak dahi take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas, manmano sir. Awan ti kasi ti padasan, tapno maimbagan kayo.
Kasanon, nujay ko namaman mano, kat may saak ijay. Ha? Apay, mabuton ka, sir? Kasla asino ka nakaungungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang balas ko kanit Trixie. Ang dapat kami ni hospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamaymay sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa mataulam. Anda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay kumang ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang may kakit din. Yung kaya dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasaw ti tao amay may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw. Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na, kabayatan ti kemo na. Matungpal, doktora. Ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Adang amin dagiti tao a sensitive launa iti bagida iti agas. Ditay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mat ti nurse, kan duha ti Trixie a makita ka. Mabit lang nga road, sir. Tayo nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pa'y laang. Saan ka bumang bangon? Imbag lakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat iti bagik ti agas. Saan kumadyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kunana ngamin akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadagiti sumaruno a kemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadagiti side effects day jay. Ngam saan nga iti amin a tao a makemo? Ay, kastagayam. O sige, umunak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na, ibaga na akas laagdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Sapay ko ma, tadanam na maamay bagan, babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman akit ti panang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga, amapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora, agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki opisina. Apay adiway aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet.
Sa bali, tiyara aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Baka pa-stress. May maganak ko mga Roden, Lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, Lolo. Mangiluto kay tinaimas at araon, tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, no ada man saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumat laeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din dita? Ibalon ka o kada Sir Lester kan Trixie daytoy, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami na balunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver ti mangmangan. In kayo ibagad ay takan ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day takan kwa na, sir. Di ka kararamil. Amang ano pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagi ti trabaho. Tilukon. Apay, anya ak, katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat-matan ti kwartuyo dito yung ospital. At da TV kan sofa. Private room ngamin manang. No dita ward, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Di pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kastagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga ta birtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay kat ta birtudan manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wenang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makauawid, ah? Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasanoong ay mat, day taaywan mo. Barang sumaya at tunang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang, nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arudan ako, taginan ka. Bye. Saan kay ka di pa anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka dagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ijayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. At damot asida ga restaurant ijay. Mas daawak mo't iti dayjay aklaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayanda, Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayja at Trixie. Mas daawakin ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idinto ta asidag ka iti peke nga apo kom. Anya ti kayat mo asawen iti
peke nga apo ko. Saan ko kumangay baga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim, nga mapilit hanak. Mati kawak iti ibagbagam, klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasamak ijay. Anya dayta, anapasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man, klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisin akon. Ay, wan, sir. Mapanakon. Inununam kit din dagi awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na ayo, sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di trek city mangan iti imbalon mo. Ta saan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aisa. Imay gayam ni Manang Aisa. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadji pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag tiners ti agas mo. Agiddan ta nga roden na mangan. Mayat, no adda ka dua mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno manganak met. Anya, pinaduan ta iti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato ken malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ta ti kunkunak a papeles. Basam, tapno maamuam tinabayagan a palimad ng iti agasawa. Adoption paper da ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. E dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jakman lain kan kano. Agbalay mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak. Impatag kulata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya, tinaramid ko. Kaasimat ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aisa. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola. Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agdudumamot anat natin kan prutas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aisa. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas aginatang ku itay bigat. Awan damutan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga, naganang pa lang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan na kinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya, impanda iti ospital di nagadaw. Siya ka pa iti pinaggatang na.
sikat pinaggatang na kadagi jay. Ay, di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni Nana Lucia ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry, nga ipanggayam ni Nana Lucia dagiti prutas, iti ospital. Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy, tawan maten. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, impanda iti ospital di nagado a prutas. Siya pa iti pinaggatang na. Anya, sikat pinaggatang na kadagi jay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Adamat impagatang na kanyak, sir. Impan na iti di ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lagi di ospital. At, siya pa iti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw. Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta kad, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat imarikriknak. Lola, sorry. Itisaan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipat munday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurangak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat Lola? No idi payla ko mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemoak. Nalabit, saan akin maro kumati kasasaad ko? Si kanto mat ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni madam. Adaman nadlaw ko, sir. Apay akas la imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatam. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro dagita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir. Apay nga impan nyo amin aginatang ko a prutas iti ospital, Lola. Di kay penang ibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumatken kuha na ti pagrebeng nga akas Lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man yan ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Adda umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala ka ni Lester.
Kas kuma iti dara, kan daduma pa'y. Wan, Dok, nakasagana mata kanayon ni Sir Lester. Maamuan tayo ita, no epektibo tinaisayangkat ka ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, doktora. Nakaawag kayo, man. Maragsakan amang ipadamag. Amayat ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos. Ken kastamot ken ka, doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang angas ti tao. Saan tayo ang maawanan itinamnama? Nilang ngamin Lester tinaawanan ini itinamnama, doktora. Imbag ta nakumbinsir yung matlaang nga agpaagas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, doktora. Tsaka mo, no kasano ang nakumbinser na ni Lester? Amangan mat no ada sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, doktora. Umayak man ita dita, doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anakaturpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang da ijay, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang a proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Papanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyugak matkan ka. Mapanta ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayong agpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan kumat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Oray saan ka unay nga agapura nga agsubli. Ta saanak mata sumrek ija opisina kita. Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito eh. Kuna ni lolo asaan na sumrek kita. Apa yung awan dito eh? Nagkuyog da ka ni madam anapan iti ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko na? Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, dyan mapanda pinasyar. Tiyamok namin kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan iti ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga intid. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka man langan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taada kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno da ita, madam.
Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan mat gayam ti apukok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, doktora. Imbag ta nakaawit kamutla ang anak ko. Kasanungay ti aywan mo. Adda namnama amaagasan nang. Naisayang katon ti chemotherapy na. At daka di pa'y iti ospital. Kasanunga rod ang nakaawid ka. Adda iji dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Wanang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na. Dakkelan tinagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpayso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbakan, apok. Wan ka nga rod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko atumaran. Sana bale. Gatangan tayo dahi nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro. Tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang. Umayak to manan. Ay uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ron trabaho. Sana bale, takanayon mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalatano at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang ka anak ko. Wanang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anda ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni hospital, Lola. Panagkunag awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden danto inton maimbagan. Alangan apagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samat tanda dyan nga inutil. Anya ti idaydayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apuko ka, Lari. Si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kasla dasuron na kanya kon. Apay nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmot ng tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka ritay kartib si kakatulong. Ay, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan, no niya ter aramatab? Ti ko na, no nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Inkabil mo ka di, Ijay. Saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan ngamin itekad.
Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apaya di ka makaid na. Anya ti pakariribukam. Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di nginted konken ka? Apaya damagam no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangi kabilak. Inuwaram samad. Kasanon no makita ni Larry. Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da balay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na dayjay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na. Andaman nga tan romswa parikot, no kaskasanaw. Si Kantomat, nagararamit kay ti sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan nga tadya kartib. Kita pan amin karag iti tokador kan istante. Nih, nya dito. Pasak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napuluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ano na yung papel? Masak man. Certificate of Adoption. Name of child. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apaya di yung imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagaro. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akas ta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa nakit nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan ang negatibo ti ibunga na kenkwana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa Jakla impagarop, madam. Ti amok kat pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamat ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan,
Ngem idi makita na, amas ipatpatig ko ni Larry ngem ni Lester. Impakitanan. Anya nga ta itatyaramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka nak, tamanipod na isayang katkan katiki mo, madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, kat dakal nga utang ko anay bag anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka nga maijay balay. At daak pa'y lang siguro ijay nga agririyaw. No kasta nga adda makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idi imbarsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inan-anusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaung-ungat kamot ngamin. Isu nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag itidadakal ko? Apay nga impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastamat ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ije balay ampunan, tapno di kaasi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da ken ka. Kasta ka kumamat kadakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga amangan no maringrigat dagiti pudpud no adadakkel ko. May saat mat karon na maringrigat no bilang lang. Imbaglakit din tanasingpet dalolo kan lola. Ngam siyak naglablabesak kan ora dagiti nararamit ko kan Lester. Saan anasayaat kat isupay ti pudpud no nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak diti balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon kat. Imbag ano saan ang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat nagan anad. Saan ko ngayon rarda dya papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raumen ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga adda ka iji balayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresa hamlat ta idan iji balayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me.
Taiso timang sukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara kada tayo amin, manang. Eh, ita ka din, sir. Biglaan mo't day ta panangibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitchenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha. Ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling arod, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adda sa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayam na. Sa bagay, man nakigayim mo't ngamin ni Sir Lester. Gayim nan samot amin akaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kas tanga-tanga agpaiso. Pagdamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na pa ti driver kat kasangsangpet? Diyak ngamin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mo't nang ibaw na kenkwana. Apay ngerwar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo. Adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupan ka man, Lester, apok. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, parok. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo. Nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngamapay nga awan ni Larry. Ada siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ak ti kasinsin ko. Anya nga tatimako na ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado mas daaw. Di na namnamaan na naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipod no a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Masino tagtok-tok-tok? Inakilakatan. Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak day to'y insan. Saan nga lalya? Ay nada kami namin iti kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di makit-kitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alam na ito akong daway, gagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko. Imbilang daklat ta, pudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni lolo, insan. Amom ti palimod ko, Lester. Un lolo. Idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak apapeles. Idi ayan dagiti papeles yo.
Nakita ko ti adoption paper. Kaya't mo asawan, amomon nga amponak. Ngam, di mala nagbaliw, ti tratom kanyak insan. Wan insan. Awan basol mo. Taubing ka pa'y ini. Anya nga iti ammom. Kat ubing ka kat nga rod. Agyaman ako unay ka na kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan. Babaan itilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adin na oras? Anya ko ma. Umayak mat ije balayo. Oray, umyan tay jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar ang mabalin a pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kid din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo. Iso ang nagpaagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikarikad iti anak ko ken ka, kat marigrigat kami laeng, sir. Di na ko maawagan iti sir nana. Syakid di ati mang damag. No maikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda kada kayo dayta. Kidawag, adi na ko maawagan iti sir nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apa yakas dito imbagam ka ni nanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apa nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita at alugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito'y. Kat awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ni Trixie, madam? Nulakat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan agapo ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin nayat da adwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmaten na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga ruden. Agyaman ako na Trixie. Duata mutlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan mo't lapapanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan.
Kablaawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko man, tamanayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalinak ang nasingpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't ang nasaya at akas kada kayo, Insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.